Amwe maenende kuma ukamba wa mwingi kauntini ya Kitui ni mwokilia kiyocho kwi muvea wa uiti vanthi ya Kenya kukunikila muno uthukumi wa hospitali wa mwingi level 4 ula wi musini wa mwingi kwa kila meweta ta uiti muthuku ula uendeye ukusi wa hospitalini uo. Amwe maenende ala maendeye kunyama hospitali kana maendeye kunyama ya hospitalini uo mainena nandiki mama uvonza wa hospitali usu ni maweta kana hospitali uo rwina ndawa masini sia ithimo yuthukuma na kinando cha uiti cha SHA kiyuthukuma hospitalini uo mailasimika kuthinza wa hospitali uo kuthowa ndawa kukwata ithimo na maundu angi makonetie uiti. Hosea Kimanzi ena ilivoti. Maenenzi na ala maende nyama na umo hospitalini uwa mwingi level 4 nimekuelezea mawanzu manene ngalikoni ya uiti hospitalini uu na vala mewetakana hospitali undu na ndawa ingi maiwetakana kinando cha uiti cha SHA kiyuthukuma hospitalini uu yuma ilazimika kutumwanza hospitali uu kukwata ndawa na zindu ingi sia uiti. Kivano yuma utuku na utukuzu muu wako vaenda wakwata na tumie ndawa nza saa zite utuku na kithimo kionte kila kithi kia lo thimo kia thakame sivitali na atumwenza na muu wa maternity na kithimo kia no ndawa ici cionthe ile cionthe operation na cionthe ni wite nza nginya na cha kutonywa eko operation ne ndio wa ndawa nza cha ngili 3 cha kutonywa hata ona ndawa ya kutethecha mwana vaji yingi yuma iwetakana masini sia kwiyandikithia hospitalini uu siithitwe thina wa ukwama ona amwe moko lazimika kwiva ndivikeli sia kwiyandikithia ni kana kukwata uiti hospitalini uu. Na vatetekea muno nguu wakwa vala ile nthina ni rinji vala kwa rinji store na thina vambeta system iwa kwama na newe ngutunga mbetha chakwa na ndiye yene nyakatwa na mama ungi na tuyeta kutunga mbetha itwete system nthuku wikala na mbetha kunthini kana no ungi wa muthemba ubagubi otekiuma ile cha itewe yani ibe ndu andala maibia cha mateka neyo beza chibwa na system ala unela system akwe bana mo mundu akagwira mbeza kwa iba akwiba na mina kwibela system yojo kayudu kwa kwibela ni mbeza titumika ojo kenge wa kwiba na ndena ingi ronya kwiba mundu akugire ndena kana na be ndunge mundu zika mbinu atebira ndadukumwa aende na kumya na ende na ono laizi kucha mundu waku utena obaluku wa hospitali uwa mwingi level 4 mwenenzi unokuelezea undu na benu ilobia ziake hospitali ni wakiuso mbe wake kwa hospitali ni uwa mwingi level 4 kwata uiti vala unaiva zilingi ngili 5 kune wa ambulance kumwende hospitali ni uwa mwingi na vala itina unanewe ngali muthembo wa probox vandu va ambulance kwa kitumikila utanaelezwa ni hospitali usu kingi thina ungi ni wa ambulance hospitali la nanzi embengu za kuka hospitali na ne mu wako wale kutembe hospitali na ambulance anewa ne bengili 5 na ila na ebiembe zina ina kwete wenete thrombus ya na mbeti ambapo nyenezi na ambulance ko ndi zini kya kiende yukumana na thina uu enenzi mikweka ila mubia wa uiti kulikilila kwa ili uthukumiwa hospitali uwa mwingi level 4 ni kana kuitana awau nena ngokwaruza serikali lakini nono mbeza sivo ile zitengeto kondo andawa cha hospitali au ni matethe ni kana mete ndawa meke otetse kia hospitali mundu akatengete mbeza cha kuiva hospitali lakini chutwike cha kuanda wana akaiva hospitali baadaye avindani kau kithito cha vilingi wa movo kwenda umanyauke wa ungami wa hospitali uwa mwingi level 4 ukonia uiti wa hospitali uu kinazi ya matunda itina umwe wa aungami kutilazimu ya andiki mama uvo ngiripoti ya vilingi wa movo kuma baanza wa hospitali munene wa mwingi level 4 musini wa mwingi kilomugani cha mwingi katika undine ya Kitui Hosea Kimanzi.